hadis ke bayam ke ngas fabe kom me duha kus iru osuma ekuga e iru de arushi ke tasha kus Allah subhanahu wa taala sajida tiriwe me ghaibu ke alam ke waaq me dekkani mi algon menna duniya ke science nu mata algon menne balaga mi algon men nunfe dan sabab ke ghaibu ke alam salaka kabbalo ga adabes kabbalo ke sababe bes algon men eta camera haru puri algon men ka nufe nay nunto hama efadai mi ves ghaibu ke hinga kame ke waaq me danna wani e arushi ke dasha iru go sajida kuriye sajida kurim Allah subhanahu wa taala ge hadaratun e iru hudden edeye iruma devana duho din Allah subhanahu wa taala hudda devima anekka vesmi iru arani egote takurar ve hunnane reen atuwejjoma daanden ade erega Allah subhanahu wa taala ge hadaratuga eti e iru hudden edene mashigu kolon iruma e names Allah subhanahu wa taala ejjaka huddenu devwan ihalatu ganekkaves eiru onnawana sajidaga onnawana anekkaves Allah subhanahu wa taala gatartum hudden edene Allah subhanahu wa taala echchekam huddenu devwan egota detin farigga matin Allah subhanahu wa taala gatartum eiru hudden edene mi iru ara kolon iruma Allah subhanahu wa taala yaka huddenu devwane e fahuga Allah subhanahu wa taala eyan angawane emburi akolon arash anake maghrib kolon arash dengi ha sabu iru maghrib faratu maran en hadise gannani la yati ala nasi laylatun mistabu gamachan annane re ta'dilu salata layali min layalikum hadi tiyabami on teede kurare taguge tin rege digumin hunna nuata e muddatu hunna re tiyabami gamachan annane fa idha kana dhalika يعرفها المتنفلون ere e digubegen da rega ekan digubegen da kan ere digubegen da kan ere damuna maade teduwa mista punna ingene e me unti benni da ekam e damuna maade teduwa mi hon hadis gannani yaqumu ahaduhum fayaqra hizbahu ena teduwa fa ena namadu ga ena kiya hisabu kiyane fa yanam summa yanam denge po gena nidane summa yakum denge fo ganikka sena helaaruga fatihen adivisoti andirikam matiga ehma fayaqra hizbahu anikka sena namadu kurma fawga summa yanam denge fo ganikka sena nidane den anikka sena helaaruga adivisoti andirikam ya hisabun emi hunnam ve shakkuwan fashane abulekan kame ehen rere digu awara pur mire digu wejjekan eba monen husas kurabene fatis bagut waste hijje iren nara andirikam moti iru ara bagut waste hijje iren nara andirikam moti mendur bagut biyok gawa mon annani advis iren nara me andirikam mati goti ebbes kha tariyen andirikam ge emme gada andirikam ge terega onnan gos mendur bagut waste jegen gos asur bagut hisab jeheru gawa sama e andirikam egotu ga mati gonnane lobet akhum hadis ga annani فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعض إبامهم إهالة غتبا إبامهم نمي أدو إبدي ميستكم روم غاده ميستكم غون تك غادن إبامهم نيويغندني إبغوتو غا إبامهم مي كون أدن هبون نكمغن مي گيتري نكمغن ميدني نكمغن دارو لوبت أخم ميهرگين هولم فراتم إرو أراگن نن hulang faratu irwaragi miranne ade ei eduwas ade ei eduha kattaka Allah subhanahu wa ta'ala algon mennen indar kurawwa hawa duwas eduha ki tawba ge doru bandu kurweginta duwas nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi an-nahar dualu alkum kura dualu faafata kura mihunnataka Allah subhanahu wa ta'ala tawba ge antira hulwalave regonde bamun tawba mattaka wayubsitu yadahu bin nahar musi al-layla de regonde ga faafata kura mihum tawba mattaka ila subhanahu wa ta'ala fursatu debbe dualu ga bagutuga hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha hulangu faratun ir arjo madande migotuga kan hinga hodiye hulangu faratun ir orma akuga e hisabun
tawbaga dur bandu korwegen gannade hadis kadani faida tala'ati shams hutima ala kulli ahadin bihal hulang faratu iror ma aku gadeng ya sabang emme hittu ka sikka jiswe maneki ee kafar mejjekam gawal meha sabun kafar ngutuge ba modden nibigen dane enuge iman kam kadden padare nana te iman kam ko faida no quran mu'mine mejjekam gawana me iman kam ga sikka jan maneki den ibamu kafar nuwane iman kam matige tibegen den ibamu marwegen dane e mahutima ala kulli ahadin bihal emihege haluga e huri haluga maccinena hadim korwele maneki egutuga matige den ena hunnane den ebbes mihege iman kam kabul ennu korwene iduga e manzar fenuni lobetahum eya fahuga e hulangu faratu ngiror ma fahuga dem maagina duwa nonagane qiyamatu taala fiyade terega wallahu alam kiha muddatto masduwasto ahduwasto wallahu alam allah malak dena badiga mani namas enge etteki hulangu faratu ngiror ma ko geden gag gandakin iki qiyama bikam ihavis taari bagutek geden taala kidi sumere benakam ade mistagun eduha fawgaves duas polaku dum bimati ga tibene allah subhanahu wa taala amur fula mu'min tugun furan allah subhanahu wa taala hippawane bay fonugage dem bimati ga tibeni emme ha nuba mistagun egotuga ebame hum waniko hukuru duwa hegge fatihuge bagutuga qiyamatuge thala fidi fumele ben